Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa tiga kanagi ikon mga maranoso di na mga arina-rino. Siya kung naredi kukurmatan no di na di palilalilangan. Dasal ako saging ko to si Jamila. Ginang ko na rin sa pamilya Makare. Sa tiga ka na Prinsesa Jamila. Iya ko na kanagkasusang ko ano suara niyan. Nada sala ko mambusik ko manguda makiraga. Ada tua pagusuran. Sa tiga ka na Prinsesa Jamila. Pakandun na karakat bermansur salam. Sa katina pamakin gang sa tetangkay nga budin sa sudi sebab saya budak kalambi sa pawing naguda kadaway na subusukad ng tanong Rabbul Alamin. Sa kataya Jamila sa wassalam. Pamilya Makare
kasodiku kerai wabi ulu genes rai duna anadiai kue pulu kue sakalila ngagurido arugi sugewi yakini dua uluna kaurona asatiga kampa maina ya kata naswa salah magake nadia ipa kandurang nasarwa umbelade kai anapa di matang kai saya piai pikiran kai sakabu kunin dulu ni miai dulu besar rai nuane iya zia mila sakatana selamat salam rakas na bedena kamayu bi kai